My sister dayisa ini awusitshele lokho Inyama yenja. Oh, uyithola kuphi inyama enja wena kahle kahle? Hey, ngiyazi lento leyo. My sis, uyinkakayi nama yantsha. Angithengisi. Why o rekisa ntja motho moholo? Angithengisi inja lana. My sis, akere kwa no phang disho tse re kopa re tshayisele disho tse o re tshotsa disho tse tshitsa jwang please. Bese ngidlile mina ngi-right. Lovers, akahle lo sis lokudla nyeka. Akukho umuntu oke wafa mina ngimthengisela ukudla. Tshayisele nje ba complain abantu. Asithi khona umuntu ozofa re ko wena fela re tshayisele nama yawo. Guys, Uyithengisa uyithatha phi lenje? Uthatha inja zabantu uyazihluba. Wenza njani? Unkadi intshatsa batho ba dihloba. Ditswa ka intshatse. Batho khaletse balahlela ke dintja mhlomo nkwena odinka. Kumele bayazi basethembisa ngithi kusethembisa la kumele beyazi bonke abantu basethembisa ukuthi khambani ngale. Thembe ngicela uphume nalabantu bakho. Udinka kayi dinja. Wena batla amapolisa ulatone. Jwale king Isosi lena engisebenzisayo. Imixe nani inani le sauce yini flavor khona? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Joseph Couple Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks always tuning in, without forgetting to us on Joseph Club, today. So guys, today I want to my brother Mona, I feel like I'm a chance, or I shall so live so like man, look let's put on Gunjan. Sapilunjan mama. And I'm pila putam being sakta and Jala Mavio Joseph Club, which when I get Moban, no good was palen. Oh, minika manguthembane. Bengisebenzela usisigugu wangixosha usisigugu uthengisela abantu inyama engekho right ngithola yeah should manje umixed inyama yakhe nenyama yenja ngithola and so uyenzani abantu umixed inyama yakhe nenyama yenja and manje ngiyabona abantu bayadla bayazi lento ezininja nje yeah ntshabu hey hawu manje ngithi mina kungcono ngim-expose ngoba ngiyabona mana hayi abantu babhizi bayadla endabazi uyangithola. So my brother compose something o wena utsibo go my sis umisa ukudla kwaye nenyama yenja utsibile jwa ngandla angibe ngimsebenzele sengisho ukuthi kuyena ozweditse ngori nayo nawe bo uyipheka naye nongifuna kana bengimbona meke isika bengimbona meke isika beke eda ngale yenja athi uyithola phi lenyama usika izinja ukuthola izinja estradeni uyazibulala ngandastand yabona lapho nami disestiri lapho ngazi ngikujinga inyama yenja ngoba ngiyayibona nami uyangithola akukakaze ukuze umuntu acomplain ngenyama kuze ayenza ukuthi taste different beniyenza kanjani letha msebenzela uyayimarinate mfana mina ngizama ukunderstand ubone kanjani wena balelami ukuthi inyama yenja because I believe ukuthi inyama ziyafana or mhlawumbe ke waphahlukela ayifani nezinja lezi maybe abuthi ditlwadiso khathi lintsha se uzikhatha yena oh that's why ulikhatha yena uzikhatha yena ufika nazo nje zikuma packs nje azikhathe yena kube ngathi isithu esi1 ena my brother ngicala unyonya sonto usisela usohlojisa ngibatho usebenzisa na kwekakankweni yo ngidala nginaye man ukuthi manje yena akafuna ukumamela ngiyamkhuza ngalento yakhe ukuthi yeke ukudlisa abantu inyama ebhedayo uyangithola ene manje iyangidla lento la kimi ngaphakathi uyangithola iyangidla sesitiri lento lena ukuthi ubhizi udlisa abantu inyama ebhedayo nabantwana banokuza bazothenga ne wonke umuntu uyadla la community yadla la khona abalala ngale nyama yakhe. Guys, ntse tlo yetsa no re tla sama le my brother a rise ko iso rekisang dinama tse tsa dintja nna ke nyontse bile a tlo gona go bontsha le gore o dinka kae o go se gantja tsa batho o I can understand maybe di dintja tsa lona galentse di lahla mo le batla dintja gante o so busy dintja a re tseba o tusisa maybe indawo esike safika kuyo nathi sadla lapho singazi nyanya lento leyo man sengizama ukucinga ukuthi my brother uyasho khona manje ngibonile ethengisa lapha mangidlula wawusekhona manje ukhona Lovers, Mr. Jones, can you please move? Oh, rekisetsang batho dinama tsa ntja nna ke nyontse wa ke nyontse wa tifrile ga e ja le gone no rona fela le batho ba man le bana ba banyane ba tla mo obvious ke mo rekiswang dija man sis my brother no siyapi siya e-shop yakhe straight la udayisela khona lapha thengisela khona because mfana think izoba easy kanjalo masingaye e-shop ngakuye lapho siyova from umnikazi yena uselufi yabo ngari enko shop ngelo bona ntho ya nyonza oli dinama tsa ntja maye siyavama brother akho kuthi hayi akusukhona la iduzana lovers ke mo kae ke mo rekiswang ke bona emapili
asiwule mfana sotsho ngabe uthi wena kabona la le stand lesi aretse so my brother ni pili re fitla ke kopa o kena mic e yaka o bue le ena so that ntse tso di buang le ena o recorde gona re tla tsa topic ile go lenyana please okay ke kopa o shebe so lovers ke kopa o take care of my brother skissing guys senza re mkena mic my brother yes mfethu ngicela mawufika lapho ne ukhulumele phezulu yonke into uzokwazi ukuthi sive ukuthi ukhuluma ngani Grand Chap so mara as long as ungajumpisi nje wena kuphela ukuthi kunento ekhona la kuwena yabo njami sokulandela thina emuva necamera wena fika umbuze umtshele ngayo yonke into ongayifuni nokuthi kumele etshintshe ini okay uyayibo all right sharp sokulandela all right sisikuku. Ngithi ngizokuchecka nje. Ungixoshela ama customer ngicela ukuthi uhambe la. Hamba la Themba. Ngithi ngizokuchecka ukuthi usayenza lento oboyenza le. Ngiyenzani Themba? Angijabe ukuthi ngizama impilo la ngiyasithengisela la. Ngokuthengisela abantu inyama ebhedayo. Inyama ebhedayo. Ngokuthengisela abantu inyama ebhedayo. Aweke ukuthengisela abantu inyama ebhedayo. Ayibabula kanjani inyama ezinja? Mara bakuli mos. Inyama ezinja. Uzo wena bathi khona umuntu ogulayo la. I-right lento ukuthi uthengisela abantu inyama ezinja. Hamba Themba hamba. Ungixoshela ama customer la. Ama customer azofika la. Mari inyama ezinja. Themba hamba. Kunjani umuntu omdala? Siyaphila man. Ngiyabonga my brother, thank you so much. Okay. Ngathi niyacabana nobhuti nicabanelani? Hayi asixabani nobhuti ubhuti unekwalo lokuthi bengisebenza kade senza la ekhaya ngamxosha. Unekwali yokuthi ngamxosha. Uyabheda nje uyangifana kophetha something. Lovers come. My sis. Jole king isauce leni ngisebenzisayo. Umixe nani inani le sauce yini flavor khona? Ngimixile nje ama barbecue ama chili sauce kuningi nje. Wena Grand Chap la. Mina ngithengisa inyama yenhloko ikhona chicken vorsi. Ngiyabo banthamba waye ungilethela abantu. Ne chicken ne vorsi nani futhi? Waye ungilethela abantu bama camera la. Ufuna ukungimoshela ibusiness. Kuthengiswa nani futhi? Inyama enhloko ivorsi nani futhi? Ne chicken ngiyayithengisa. Ngithengisa nje ama plate. Inja yona? Hayi inja. Hayi angithengisi inja mina. Lokho kudayisa uyakudla? Mina bese ngidlile ngiright. Hayi besisho ukuthi nje utaste nje usirayithele ukuthi out of 100. Uzositshela ukuthi menu yakho ihamba kanjani angithi okwakho. Le plate leli 30 rand leli. Okay cela ukuteste ke nathi. Mina angeke ngikhona ukuthi. My sis, akile kwa no phaya ngidisho tse re kopa re tshayisele dijo tse o re jotsa dijo tse taste jwang please. Bese ngidlile mina ngiright. Jwang. Themba waye ungiletha abantu bama camera lana uzongimoshela yakho. Idla ukudla kwakho. Idla ukudla kwakho. Wait, Themba once around please. Okay my sis uthi usuthi lava susisa kasuthanga besicela nje ukuthi usitayisela angithi funa ukubona ukuthi lokudla clean. Okay ithi tayisela iJozi Bascop ukuthi wena ke uthengisa ukudla clean. Lesi ukuthi wena uthengisa ukudla clean. Angeke ngize ngikutaste lokudla lokho. Lovers akadle lo sis lokudla nyeka. Akho umuntu oke wafa mina ngimthengisela ukudla. Tayisela nje ba complain asithi khona umuntu ozofa rero ko wena fela ke tayisela nama yawo. Wena uthengisela umphakathi ukudla okubhedayo. Okuphi ukudla okubhedayo? Wena unekwalo ukuthi ngixoshile la ekhaya. Khona manje ungiletha abantu bama camera. My brother, my sister dayisa ina usitshele lokho inyama yenja. Uyithola kuphi inyama enja wena kahle kahle? Hayi ngiyazi lento leyo. My sis, uyinkakayi nama yanja. Lo futhi lo uyangisukela. Ngiyithena yonke lento le. Soyithatha yonke lento njengama. Angikwazi ukuthatha. No, ayizokuthatha vele. Ibhizinisi ngisamela abantwana la. Why wenza lamasimbo wenzayo dayisa inja? Angithengisi. Why urekisa ntsha mutho omhulu? Angithengisi inja lana. Uyakhuluma phela sifuna nje ukuthi ukhulume lokho ngeke sikuthathe. So thatha wena kuphela.
Deliver mangakhuluma Mina yazi mina ngikhaliswa yini asazi lokuthi ufaka le nyama le yakho yenja ini ha ba tlo taste wa utlwisisa so nane ke re fela lovers a ka re jelle re bona gore batho ba bangata ne ale ba ka sehlo ka pala ba ka setse lena Themba lenja lena le nyama lena Themba abantu bakho laba khuluma nabo nizwe ukuthi lo idla ukudla manje uthengisela abantu sithi udayisela abantu ukudla ukuthi khona manje ngifese emakhamereni awuvele vele muthi oyenzanga imigulukuju muthi oyenzanga imigulukuju kamhlayisa guys uyithengisa uyithatha phi lenje uthatha inja zabantu uyazihluba wenza njani unkadi intshatsa batho ba dihloba ditswa ka intshatse batho khaletse ba lahlela ke dintja mhlomo nkwena dinka basethembisa ngithi kusethembisa la kumele beyazi bonke abantu basethembisa ukuthi khambani ngale Themba ngicela uphume nalabantu bakho dinka kai dinja wena batla mapolisa ulatone e re bone dinja uzithatha ngimxoshile asicela makhelane la begadele le shop le unakwali ukuthi ngimxoshile lona so dinka kai dinja usithatha izinja bonne ukhona ubhuti ongisupplyayo wase Mozambique ngezinja shole Mozambique bafuna izinja zabo izindlu asisana security kuyisona mina bengithi ngizama impilo nami imisebenzi isikazi wena uke wayidla wayithathela wena wathathela ifamily yakho wayithatha lento bayidla lenyama ngoba nawe uzama impilo wena udla yiphi inyama mina baqeda ukuthenga sengitholile amasenti ngiyahamba ngiyothenga ibutcher no wena tsanti la masitsamelena wena uthini ngesizwe simoshakalayo bangapha abantu asebedla inyama ebhedayo la eshop ngenxa yakho mara bafi angaze ngathola complaint ukuthi ubani uyagula mara mabe besides ukuthi abafi mfana kuwe i-right leyo nto ibukeka friend wena uhluleka ukutaste manje le impilo le yakho uhluleke kuyitaste kunzima why offer bathu into ezijalo mama wayitsiba ntsha mama usaba ini bale lo muntu lona uthi umsebenzele kudala ekudala ngimsebenzele wangithatha wangisa nasenyangeni ukuthi yongeza inyanga leyo yathi lokudla kwakhe asikuthengisayo kumele sikufake inyama ezinje njengoba ubona lo mama nje mama okay mamela wena mama nozama impilo akutlolela impilo kimangena owakho Zimbabwe ise kwakho kai lo supply kwakho Mozambique ubani omuploy lo supply ufanga dinja ose Mozambique lo uthi kimang mayifisa ufanga dinja hey ngathi ukhona hey I'm sure hambile ngithi ama number wakhe utholakala kuphi ama number akhe anginami yabona uzofela into ongayazi yena ngeke hani yadelela niphela abadelela ya ubitiritsamelena because of my Themba wena why how can ungenza so ukudla kwakho because of wena wenza nje ukudla kwakho olai ukudla kwakho my sis bona ni ha re to bua le wena fela re tsa mali wena ene la re fitla fela seponiseng swantse ba bone video ena gore wena hantlantle o confirmile o rekisetsa batho nama yanti so guys uxolisela yini abantwana bambancane then ukwenza kanani baba bancane uyaliqaba wena country wayinanela gore batho bana le bana babanyana wayinahanela na cabanganga ngingacabanga ucabangeni ukuthi abantu badle inja abantu nje bengicabanga business mfana bengifona la bathi emakhatheni bathi size naye lo sizomdeliver yazi mina abantu seniyangibopha kanti uyapi nawe ngithi ubopha iziso zabantu ngezinja so lwena awuthwali wena it's possible mfana sirisk ngo Mr Jones simshiye nje egadela lo mjide begadele ndawo so buya kahle neveni soqoqa lezi zinto just for yamapolisa na unabuthatha mfana ifutlo siya John yeah Mr Jones if it's possible can we leave you here my brother can we leave you here with this brother so that we look after this place please yeah and then we just want to drop here and then we're going to come with the police okay no problem then if Mr Jones lena dumela ona hayi wena singazodlala ngathi wena ngazodlala futhi ungalinga usiphikise ene ya tsamaya ene bona o kentse letso tsa batho ba kimela khale ba tshogile ke mala ke wena motho moholo stop it man yeah good time mo yenza ubukhulu ukuthi uthelelo ngiyovalelwa nawe Are jumping. Wait. How? Mara wena usile motho moholo ya tsamaya ayo ntho o yetsa why then bengizamela abantwana uzamela mina ngiyasokola ngiphume ekhayeni elisokolayo ngahlanganapi thina kusokolo bengithi ngishe ngifike egoli ngithi ukuyizamazamela what if batho baba umuntu bayetsa so mina khona inyanga yangikhohlisa lapha ya ukuthi yathini kuwe mangathengisa inyama yenja ngizoba right ungavezi number plate yethu usikahlayisa number plate yakho na please mfana please